Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Kila ngut ki MNE bat kibala ino kam kintubi uba hamlet darling ubolong ru minister uba Jason Saukmi kibadai na kaseng PDF bat uba Samlan Mangyang ubadai na kaseng HSPDP. Kajing pinya so jong ki sya kaseng NPP kan long hakini kindet singi kibanwan. Yang jongi langut Jason Samlen berkatanya Yuan Batlu Speaker harga bagilah tanda juga institution ke jongi bagi gambar sampai bagian sistem assembly atau kita kasih pada yang jonga kedau kelompa harga itu trik pada dengan dia pada di sono asbaka National People's Party cái đầu trong thay vào khi bộ đội lên nhiều người họ là cái dùng xanh mình như sọ cả cái kịchพี่นักเลี้ยงจงอาเดียนบากเราจะจิงลังจงกินอิลัมเด็กช่างกับเพร์คนละไลฟ์ที่ช่างจงเล็บสันซีบารูนักจิง recommend จงกันกับ core committee พี่นับการจงกับ core committee เด็กกับ suggest กับ advice ง่ายกับham กับ IP กับพี่น้องกับ party พี่เดียวบัดเด็กคุณประเด็นนักกับ party เดียนไปกี่รายลังกับ way committee กับพยาบาลกับลองตีกับ premier เกี่ยวกับ ham กับ IP พี่เกี่ยวกับ party NPP dengan aku nonglam ada yang ngamlak dan lihat persak karai jong nonglam jong persan di skam ya kita bak nation buya kena karai ke pemerintah sini. bọn đứa không có thầy cái đầu đâu Ya, kadau ngasai ga dari kasur yung tunang kersan. Nang pi bagi kepat ba. Ki kumoing baham ka jo hi kadon kasal working committee ka jongi, jonga apo umseng constituency. Bag ka karai ngladap sim katukan ni. Makatukan ni benai beladat. Bagi kilai ka tama ka jing kersan ka pupura ki omba. Ini apa no sya ka sang NPP. Amar bagi ba bakin tre kambahan ka constituency. Ba meninjau kata ka sorkar ku baskam. Baskam ka baklan. Bangila ban yo sensa kamha kantam kana ko kadi ko kajalahi bro bọn xong nakadang jonga kaso ba kajing sa nyo mantang singi kumo MLA jonga apply sa yung konsi kaban kong hi kanong ba nila ya chwi ka party ban jo nya sa ka party NPP te kumta nakadang jonga hi ngaso ba ka daw hi pamirisan kalong bang yu i ba gani ka sarkar jongi po mekalya kampun sin hi kawan ka coalition government Kaya igi bang kuha ban klan ban yo no tang kawai ka party ban yalam ya ka sarkar ka babyang ka baklan ka banga ban ai ki jumontoy paj ba te hadien ka jing yo i yala mer jingmot bat kinong kersan kinong yalam ki ba kaman bat ngilas ngudai lang da kawai ka sor kawai ki jingmot bat ki ong ba kala sudai ban li sa party ka ba kamhe katahi kinong em ka ba ka don sipi bữa nay thì chị về cái sân thì chị tăng là NPP kata ti kalong pia ti bikai mo kai ka sing NPP kalong ba pia I apo me khania chumi kalong ya baro ha ka chala ka chumi ngia don lun la ka dina ka chaitia ka dina khasi ka dina gorils ye don lun kinong ya lam ki babyang te kumta ki I ba ka party ka don ya ta ka thong ba nya lam kham ha shu shu ya ka chala chumi ha ba dei bar ka chum to chong pai ba kata kamda de lo kila ban ong gibril ba hagapor ba IT ya suki kadon nak jing stu jing mon nim tu dan ban ong ba kadai nak takada ngayo I ba ka party HSPP ru kadai ka party ka babyang ni te hanring pen ba pai ba ujiat ingi freeway arngon te kumtang I ba ka jala jungi kadon kam ya ka sarkar ka bas kam te ka ka bang yo I habang ipek hapo ka political decision ni bolsin ni galong tulat ba namar mangimyo tanggawi ka party banyalam ka sarkar te kumta nga join sa party NPP ba nga kermanskam ba husnam arjar pulai ginyo absolute majority ba tanggawi ka party banyalam ka sarkar bat hangta pinsa bisar pait ba lada kadon kajing thot hangta pait ba la berkeliang tagawi lalu I ba kabyang ngina pas kami party Jakra beri baban tidur. Tengri nak yang jonga haba
ki nonglam sama per la aga gen sigral nga bani kram kan NPP ngalai kram bak NPP tang art di ki isu kawe bagi kru yu besar bat i ba person tersong ba wan bekerjaan pi kalau ba itikap soy kuwi ki isu ki besateng bar ka baru gidan kan ski bar bangal ongi ora ki sama isu yoronyam kumbang lakran kamdei banmi ginde daling ginde bacha kabar kini ki isu jong ka ALP ru kaptung lai le stom lakran pok kabinet lepas constitution lepas sport Delhi seting lai kren ri hadu mantaru kam pada kanu respons ong ba lara pikloi ben menjur bang ni ai bodin ni ai persua ka sokar dia halo di isu tar kui bang kren bag baru kalau bangin bodin halo kan dia kecik perung ya tin resi po ka idil ru jadi kalau ki bang kren halo di isu bat ka ba lari kalau halo ka bede ba ka isu jong ka border isu bat be no yo po usam kadi ra ka ba sai nge kren ba dari leru ngimdei berskap ini banyak cemat berperlong no yang kene ke border isu nama larang ngimle ami manta da kemle ke sukar mata lanu bende mudu balle tengah te kra lor ki isu berkabar me kra golong ba longkar belong ru hapo meliam jungi ngidang kam bon ba ki skim nam ta gore ke par joko konstitusi pro ko we tengah ngi kran ta ki isu ko we lor ki isu berkabar lo lor ki skim ki badukam ta kamle konstitusi raya kata ka we ka kam tengah kam kra rem tak bisa bi officer pro tengah trai tidak berkelina ke bawah kontak dari ngati tik nekremi halor isu bak mereka tim napaka Muhammad